our AAC sir, and as well as SCBO, and as well as Assistant Governor of VG, and all the presidents of CSOs under Bungro, and the servants of God, and dear denizens, and my dear students. Thank you so much for coming out together at this very moment for our better future and for our healthy tomorrow. सबकी बिशी खुशी चनाई जैसे আজি আমি গান ইমকিউ ইউর অর্গানাইজেশন ব্রা এটো একটা চুটু প্রোগ্রাম আছে হইলিবি ইটো আহালা দিন গানি ফর কামিং ডেজ আহালা দিন গানি ইটো বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে দে গয়না ইটো সব মানুবরা সিরিয়াসলি উইদাউট ব্লাড আমি লা কুনব্রা একটা সিরিয়াস লই দিকে না ইয়াদি কান স্টুডেন্ট কান হবি বাবা কান হবি আমা কান হবি দাদা কান হবি মরমব্রা আজিলা প্রোগ্রাম দো গোথা কোয়ালা নহয় কিনা হলিবি নিজৰলা মন ব্ৰা নিজৰলা খুন ব্ৰা ও ইটো তো কালি কাৰণে আছে না কইনা ইটো ভাবি দিবলে কাৰণে ইটো ফাৰ্স্ট ইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিছে বেছি খুশি পাই আছে আজি এদি দৰলা পুৰাখান কিমান জুন দৰলা পুৰিছে স্পেশালি মাই ডিয়াৰ young students we are conducting this program is for you for your tomorrow for your future so আজি আপনি আমরা এদি আহাদু বেশি খুশি পাই আছে আৰু আপনি আমরা আজি ইয়াতে স্পিকারস খান বাল স্পিকারস খান বেশি আছে দাইখান আমরা কি কব ইটো কইনা আপনি আমি যাইনা সাথী খান লগদি আমা খান লগদি বাবা খান লগদি দাদা খান লগদি share your view and thoughts আৰু আজি আমি খান লাগাই কি ইটো স্পিকারস ভাল খান আমরা কি কবলে আছে যাইনা দাদা খান গিবি আমা খান গিবি আৰু ইটো কোকাই খান উলিবি দিদি খান উলিবি নিজৰ লগা ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস খান গিবি share with me in our show the pishi ball of day when it do janai desi jadi American Indian Youth Organization bra since 2024 May 28 2024 day American we pass one minutes stating that American Yim Kyung Len will be free from alcohol free from drugs so koina American itu already declare una grassroots level bosi sob ki amian itu koi dise goina berai ge aina aji town sob ti itu program health krise aro bosi sob ti bi itu health krise de goina itu janai dese our main motive amiala main reason behind the main objective du ki ase ki ba itu hoise golido Amian manuan sayana laga manula world manula society manula itu sayana amen itu Quran ulibi when we compare our own social context when we see our own community when we see our own land when we see our own tribesmen and women gire saisile with our little research age ranging from 14 to 28 majuti idia to bishi biya hoise especially drug users kan lebi SB nishina ganja nishina alak illicit substances kan nishina idu use kurna take right time di education bawole right time di take idu family banai lo bole right time di take society par chola bole time di bya hwa dikhigena take right time di competitive exam daligena officer hole time di idu time dikhina idu bya hoise that's why we should do something koina amen itu gurishe ulibi it's a joint effort sob miligena gurula ase that's why how we do and how we go we do ekbar goi dibo in every villages inclusive amen inclusive mission start kurise the inclusive to case ulido when we go to the village council lobo student union lobo churches be include grupo including citizens ek message itu parai di urmon ase rules and regulation banayana law and order banayana administration ka banayana as well as yedi law enforcing agencies like police nishina NVG nishina asrama gamba goina CSOs gamba goina manibola kotha noy ulibi apna mon bra olai di ulibi shi mon ase to all the drug users of Yimyung citizens denizens kemana ase edu koi diase Moromba stop kuri. Moromba itu stop kuri di bigo na itu ekta request kuasa itu. All the Yimkyung drug users kalau di itu kuri dia.
You are killing your life. Apna life need to kill kore ase. Idu bhabibi. You are corrupting the society. Idu jani dibi. Morom bra. You are bringing chaos in the society. Idu jani dibi. Morom bra. That's why. अपने लगा बच्चा मुरम दाखिले, अपना दाता की मुरम दाखिले, अपना पेरेंट्स की मुरम दाखिले, अपना सोसाइटी की मुरम दाखिले, मुरम ब्रा, drug users की मना से, please stop using drugs. From the office of the YO and then from all the citizens of the Yimchung, अपने ये दो request करी देसे. And to all the Yimchung citizens, the one who sells drugs, peddlers kan. Kiman jullo ina aha ina bika is na apne ki rukoi dese. Moreover, stop. Drugs ne bika be. Illegal substances kan ne bika be. Illegal business no kuri be. It's our humble request. Keep in mind that apne laga illegal business apne do aji do 100 lakh 1000 lakh paise will be. Keep in mind that apne laga society